Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja roja ve bxêr bernama ftariye dem nisal pêşberî we ne. Temaşavanın heja îro îm bû û îna meha Remezanê ya dawî bû. Êdî em vê dizanin ku di meha Remezanê îna dawiyê roja Qudsê tê qebûl kirin û tê pîroz kirin. Di vê rojê da Kudüs û Mescid-ül Aqsa careke din li serê tê xeberdan bername têne çêkirin û em jî dixine rojeva xwe. Îro di nav rojê de jî, di nav saetê rojê de jî ser ekranên Rehber TV ekranên me sempozyumek hebû ji alî Hudaparê ve hatibû rastkirin. Nêzî 3 saet ev sempozyumê de Kudüs hate xeberdan. Em ê jî îro di bernama xwe de li ser Qudsê xeber bidin. Mêvanê me endamê İttihadul Ulema mela Mizgîn Seydayım xêr hatin, serçavar hatin. Xuda xêrê bide we inşallah. û mêvanê me jî hunermend jî hene Mahfûz Aqtekin û xêr hatin. û hevalê me jî kekê Ezîz û kekê Abdullah ew jî bi me re ne. Temaşanên hêja em ê ewil kekê Mahfûz ew ji mer helbestek bixwîne. Di dû re em ê behsa Qudsê bikin û li ser Qudsê xeberdana xwe dest pê bikin inşallah bi seydayê xwe re. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş, sanki Kudüs olmuş anne. Yüzün bin güneş, o ne avuçladın anne, ellerin yanmış, ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. O ne avuçladın anne, ellerin yanmış, ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş, sanki Kudüs olmuş anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladın annem, ellerin yanmış, ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. O ne avuçladın anne, ellerin yanmış, ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne gözlerim vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü.
Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızlarımı küstürdü uçup gidenler. Belki yoruldu melekleri göğü tutan nem. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs olmuş anne, yüzün bin güneş. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs olmuş anne, yüzün bin güneş. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Ağzınıza sağlık. Xuda xeram azim ki inşallah. Temaşavan neja derbare Kudüs'e de mego emi xeberdana xwe dest pê bikin inşallah. Seydayê xwe re. Seyda em îro roja Kudüs'e em careke din pîroz dikin û careke din em Kudüs'e dixin rojeva xwe. Em çima ew qas behsa Kudüs'e dikin? Ehemmiyet û qîmeta Kudüs'e dema em behs bikin û nêçi bêjin. Kerem kin. Ega Kudüs tedî ji ber ku yek ji sê mescidê ku di İslamê de zêde muqeddesin, îbadetê wa zêde meqbûlin, yek ji wê ye. Bu yê münasebetê tabii ehemmiyeta wê di İslamê de zehf e. Mescidul Haram, Mescidul Nebevi, Mescidul Aqsa, evana ji van mescidê dî tabii farklî ne, cuda ne. Hurmeta wê, hurmeta van her sê mescida zêde heye li ba Xwedê. Vê münasebetê ji ber ku dibin tabii yani işgalê dibe, dibin dagirtinê de, dibin zulmê de ye. Yani lazım e Müslüman li serê ew bikin. Yani bostek ji arda Müslümana wexta ku dibin zulmê de be, dibin işgalê de be, lazım e Müslüman serê bikin. Dî hele ku mescidek wiha zêde di İslamê de muqeddes dibin ew kê dibe, ew kî tedî farklî gerek tepkîke meriv hebe yani gerek hareketeke meriv hebe, tevgereke meriv hebe bir şekliye ya lazım e. Ya dî jî ji ber ku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li wê derê çûye mesela İsrayê û li wil pêşa temamê enbiya al mêş kiriye û yek ji mucîza İslamê ye. û ev ya jî wexta pêxemberê me gotiye müşrika ewil yani ben bawer nekirine jê îsbat xwestine pêxemberê me tev ji wan re mesela awsafê Kudüsê ew kê filan lê van ji wan re beyan kiriye enbiyayê Xwedê tev li wir civiyane li wê pêşiya wan mêş kiriye ji wir jî çûye Me'racê. Bi vê münasebetê jî tabii li ba Xwedê ehemmiyetke wê heye, li ba me jî divê ehemmiyetke wê ya ew hebe. Vî şeklî yek jî îro yani qewmekî ku tedî di tarîxê de daîm bi zulmê ew bûye yani ev Siyonîst û daîm bi zulm û daîm te'dil ew kirine û fîtne û fesadî û filan yani dicîkî de hakim bin huzur ji însanî wî cî re tinene. Ji ber wê îro dibin îşgaleke wisa de ye. Ji ber vê nakê îro yani ew însanê wê dirê her tiştê wa ji destê wa dice. Yani tu hudûd ew jê re tinene. Bu yê münasebetê jî lazim e meriv lê xwe yîtiyê bike. Seyda min yani îro ji aliyê Siyonîstan ve hatiye bin pêkirin erda muqeddes. Elbet wekî ku kerem kir hinek deverê din jî hatine îşgal kirin dîsa Müslümana tepkî daye. Lêbelê ji ber ku Siyonîst projeke wanî din jî heye pêş. Yani ne bi Mescidul Aqsa, bi erda Filistîn, bi axa Filistîniyan jî qismek Sûriye, Lübnan jî dibin vêga îşgala wan de ye. Yani
سری بلکه بیشن تعدل پیغمبر خوشی کرنه و دائما لهمبر خدا عاصی بونه اسیانکار بونه نهاجی پروژه کو ایرو تی خبردان مثلا بلکه امریکا مزن دولت که مزن زانن لی ام زانن کو اسرائیل ویجی ادارت که روسیا تجاری تکتیا خو اسرائیل هفره خرانه که انگلترا تجاری هفره خرانه که افتوی معنی کو دولت که خوازل دنیا به حاکم و نخصم سر اردو آخا مسلمانه نفس هسته ویش آخه ام جی لازمه لهمبر وی شیار بنیجا شیاری که چه لازمه جمعه لهمبر وی فکراسیونیزمی او خودی در کتنا القدسی نه تدی جبركو تدي كائنات ربي يعني خدا ربي كائناته وخدا تعالى جل جلاله إنسان بسري برهبر نهشتيه إنسان را پیغمبر شانديه إنسان را كتاب شانديه وخدا أرحم الراحمين حتى قيامتي خدا رحم وكرامة وريني شاني إنسان دايه جبر في مناسبة إيرود قرآن ده قومك يكو زيدتر بحساوان قرآن ده هاتبكرن قومك يكو بفتنه وبفسادية وبظلمه وبخراكرنه بحساوان هاتبكرن تنيه اشترف پیغمبري بني إسرائيلية و هاتنا لعنت كرن حضرت داود حضرت عيسى وسائر حضرت موسى يعني هاتنا يعني لعنت الوهاتي كرني وتقريبا وان يعني التاريخ ده معلومه يدي بيجديك ربي كائنات افقاس للسروه سكنيه وافقاس ظلم وفتنه وفساديه وان جمره اثبات كريه وان يبرچعوي ما الجبر في كرك امج كتاب ربي خو باور بن ام بزان بن كي خيرا واناش كثيره تنج غير ضرري كره ام ربي خو باور بن چونكو خدا نجمني ما خدا ارحم الراحمين خدا ام خلقامنا خداش رحم وكرامة وفي قومي مفسد بمدى ناس كرني وأن إكو دجمني إسلامنا ودجمني مسلماننا ودجمني إنسانيتنا أون قرآني أف بيان كريه جبر بيناكي لازم أم في أمر ربي خو بين نجي وأمج ربي خو باور بكين وأم لهمبر في قومي مفسد في أم شيار بنهم زاروكي خو إنساني خو قومي خو ملاتي خو إنساني خو شيار بكين يانا أنا إنسانك وقتاكو بأف قوم مفسدن يا مربي بلكي إنسان هناك حسابي بيهنا بلكي إنسان هناك تثبيتي بشاشن بلكي وها بلكي مربي كارك لك تشتا بيجا لي وقتا ربي كائناتي في بيجا مربي كاربي حساب شاشة مربي خدا نزانا مربي كاربي بيجا حسابنا خدي وكيدي هنا فنرى نرقي بخدينا حاشاك خو طلب ورا رقابتي بكت أوكي يعني بشكل يعني بشتي خدات بيجي لازم امري ربي خبارك ام قرانا بيروز قرانا كريم ام بخين بين بنير بيتقاس خدت حالات قران ده جي دايفان وتقال سروان وفتنه وفساديه وسكنيه وما شيار كريه ما ايقاس كريه الهمبروا جبر فيناكي امش كلامي ربي خباور كن وحياته پیغمبري خوجد مدينه دك وحتى دور دبون چه فتنه تكرن چه فسادي تكرن چه اوت كرن وبيغمبري ما أوقع معاملة يا إنسانيتي جبوارت كر أوقاس بعدالة وارا حركت كر أوقاس وان يعني تخست وان شيار بك وان غفلتا واج أوقاوا بوي شكل هانيكي حتى زاروكي كيوان أو ببونا زاروكي مثلا يعني يهودي يعني خزمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكر رسول الله نتقول فيها يهودية زرار بدم خزمتا متك قوانا خوش تكت بيغمبر شو زيارتا ويتكر أو جفيت تخست كوان إصلاح بك أما إصلاح نبون هر فسادي كرن هر ظلم كرن هر تعدى كرن حتى پیغمبري ما مجبور ما وانج مدينة درخست حتى مدينة دبون حضور أهل مدينة رتنبو جبر فيناكي خدا پیغمبري خدا قاوا كو تثبيتكي بكن وقتا ام چاوي خوشوي تثبيتي بكن غفلت جي بكن امي دارا بن بي خو ببرن امي مالا خو ميرات كن اما كو مالا مر ميرات ودي مر شيار جي بقيمتها ويتنه جبر في هيكو اف قومي مفسد زيدتر بقاوت نبونه زيدتر پیش فنه چونه نهاتنا وار ولاطي مجي نخصنا بن اوكا لازمه كي ام لهمبر في قومي ها شيار بن وام انساني خو قومي خو ملاتي خو انسانيتي من الهمبر بانا شيار بكن ام فرصتي ندن ظلم وزور او كو فلان بيماني وا بله لهمبر قومي اسرائيل يعني قومي سيونيست متكارم بيجن
خلقي فلسطين جي جهدوا خباطا وان وجهادا وان يعني قابيكو ام دهنك دفرين اسلامي هاتن اشغال كرن و تدي كوچ بربون و هجرت كرن و جوي ولاتي دركتم بشتي في حرب الشري لي خلقي فلسطين لهمبر في اشغالي في طالان كرني في ظلمي وان قطعامي كو حرو دروتين كرن ديسا الحمد لله او برخدان اخو او جهد اخو كيم ناكن يعني جبر فيجي يعني مسؤوليتها مسلمانه لهم بروانجي يعني نفس السيدة يعني تدي الدرجة أول ده تدي جبهة أول جهد وجهاد وحرب أو لسر أهلي فلسطيني واجبة شنكو إيرو أو خصوصي يعني دولات وادية أنا ومسألة هرتش دواج دستوا خاطي استاندني تحقق الشريعة تاخذ ده أول ولاتك ورا أو كني سر أهلي ولاتي أول لازم لهم بردج منها مجادلة بك جهاد بك أنا أما جهاد فرض الكفاية للسروان فرض العينة للسر ما فرض الكفاية معناه كفاية شيء معناه في أجر أو إنسان حقيوي حربا خو جهادا خو ورندر قوتا وان بدجمني وابكبه قوتا وبس دجمني وابه كاربن حق حقوقي خوش دجمني خو بستين أو قوتا وهبه لسر ما نفرزكم هنا آلي كاريوا لبلي وقتا قوتا وان بدجمني وانا كبه قوتا دجمن زيادة تربه ونكاربن يعني حق حقوقي خو جدجمني خو بستين لسر هر مسلماني واجبكو آلي فرض العينكو آلي كاري يبدا إيدي أو آلي كاري بچبه أنا خودي چه دابه كي ويجيت خوازه خودي چه دابه كي ويجيت خوازه إيكو خودي تعالى مال زنجيني دايه خودي ويجيت خوازه إيكو مثلا خودي تعالى علم وتكنولوجي تدي علمي تكنولوجيك مثلا دابيه جرك هر الويدري جوي خصوصيات تكنولوجية جوار بآلي كاري إيكو مثلا علمي قرآني خودي دابيه ده جرك إنسانات وي شكلي شيار بك جرك في فرضياتها هاكو جرك آلي كاريا ومسلمانا وكن جرك بيشه وكيدي إيكو أرتخ يعني تدي خودي چه دابكي بله خودي چه دابكي ويجيت خوازه تشكي خودي ندابه مروج مرو ناخوازه جبروي لازم السر ما إيرو فرض العينة جركم آلي كاري بكن بس هناك إنساني كور هناك إنساني كور هنا ديافاكو بحثا فلسطيني دبي ونشما الحقيقة خنا برسن وندشن الحقيقة فلسطيني برسن يعني مرف الحقيقة خو جيب برسن مرف الحقيقة فلسطيني جيب برسن حقق حقوقك مرف إشغال ببا أو كباج مرف هات بستاندن لازم إنسان شي حق حقوقي خوجي أو بك أما فناك لازم يخوكم حق حقوقي براي خوجي مدافع عنك خذ يتعرض به وتعاونوا على البر والتقوى سر بريق تقوى سر تشتي قنج الرياح خذ ده آلي كاريا هفدوبكن دفع مرف آلي كاريا دستي خذ ريجي هفدوبك إذا يك ظالمة يك مظلومة أي وقتاكو مرف هفالتيا مظلومي نكا وآلي كاريا ظالمي بك وتفيكو مرف خو مظلوم حسابتك يعني إنساني كود هوارا مظلومي ده نچه هرد خو طرفي ظالمي جي بستينتنا أفيات كبر في آية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وندنك لك ظالمة أو أجريك خديش ظالمة راح حاضر كريه ويبوكبه بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي الجزاء من جنس العمل جزاء جنسي عملية تقيروا الحق براي خوي مظلوم نبرسي خدي تعالى صبي الحقيقة نابرسه شنكو رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن لم يرحم لا يرحم كثير رحمين نكا رحمين نابي نشخدي اجدي وقتاكم مرف دفيكو براي مر مظلومه مرف دالي كاريا براي خوجيبك مرف جيد بن ظلمي دبا مرف الحق حقوقي خوجي مرف برسه ايدي الجوري تدبيري خو الجوري امكاني خو الجوري كو خو طالع قابليته او دانا مرف في عنيبك ناي لازم اكو مرف بن ظلمي دبا نچا اري كاريا مظلومه كدي تشتكي بساتنيه وقتا مظلوم دستي خو بدنا هفش خو جي ظالم رنامينه وقتا مظلوم تركه هفدو بكن هنگي فرصت كبي ظالمه چونكو دجمن ظلمي تير ناخوه قاوا صبي براي مرف خوار مرف لي سيرجي ما مرف لي تماشاكر صبي او ظالم ورا مرف جي بخوا كسي دهوارا مرف دجي ورا تنيه شبر وي لازم اتفاقا مظلومه هبه اتفاقا انساني مسلمان هبه اتفاقا انساني بيخويه هبه اتفاقا انساني بندست هبه لهمبر ظالمه لهمبر اوكا
ایدی اویا هنه کوریتیه که ایدی خود تعالی و انسانی کور خود واشیار بکه. آمین. يعني دما ام لديروكي جبن هيرن صلاح الدين ايوبي يعني دولتك كو آواكر و تمام گرانیا خدا سر آزادیا قدسی بخواش پرستارا شرکر. جوه هیلی دا ملت کرد جی مسئولیت کاوی دیجی هیه. و عبدالحمید خان او جی سروک پادشاه عثمانیا ویجی سر فلسطین پر خبات کر. بلکی جعالی سیاسی و هنک بیرخ نکرن لی سر مثلا فلسطین پر مجادله کر. ملت ترک جوه هیلی و دیسا مسئولیتکی ددن سر ملی خو و پرسان بری جواب کر راستی منی وی بگوتنا یعنی چما دما تباسا اقصای فلسطینی قدسی قسمه کی مسلمان دبین حیرا و نم سلامه او جمع دوره مسئله مهنه اویا ما جواب کرش خو لی ملت کرد جبو آجوتنا ریا صلاح الدین ایوبی جی مسئولیت کمی زیاده ترجی ویتونه به گلو بيجا هناك إنسان كتنا بي قناعته هذا أو دبيش بركو بافو كالما بعزة حركات كرنا والهمبر بان ظالمة با امبرياليستا مجادلة كرنا إيرو أم دا آگري ديوباوي خودت شوطا وي كرنا ديوباوي خواه أحمقيد بينن كرنا صلاح الدين أيوبي كري وي أحمقيد بينن كرنا وان قهرماني وفداكاريه كباف وكالو اجدادي مكري واحمقيد بينن توازن جون هي ديوبافي خو توبه بكن وخو تمامي لتسليمي امبرياليستا بكن خو تسليمي صيونيستا خو تسليمي خوينفرا خو تسليمي يامياما خو تسليمي وان بوان بكن او بوي شكلي بقيمي حقنا بدستي خوخن انساني ظالم انساني خوينفر انساني ياميام انساني اوك حق ندانه كسي شو السبب يكون ديوبابي مجي البروا رابونا وحرب كنا ومجادله كنا فلان كنا او كنا طرفك جبركو امري خديه تدي كافر امبرياليست دولتا كائنات تروريست امري خديه قداريناكن ربي كائنات خدا يكل بر امري خديه رابع بتعبير قراني كافره بتعبير ايرو تروريسته جبر في هر انسان يكون بخديه صادق به لازم يكون صريح وش خديه نطوينه فرضك إلهية كرابير حرب وجهاد بك أدواجش خوز بريجيش بركو ظلم لإنسانا كرنا قتل عام كرنا ظلم كرنا أو كرنا فلان كرنا جوي ظلم جوي قتل عام بابو كالما أمري خدي آني نجيو لهم بروان رابونا وفلان كرنا إيدي إيروكم خو تسليمي وكا باس ترابي بيجا والله هما من تسليمي قربك إيكو قر قر تجاري نابا يعني عدالتا قرتنا تجاري قر نابا يعني انصاف تنا وجدان تنا تكريكي باس تف تسليمي قربكي نابي ولا زي بازا كتني هماش مرة لازم زي في بخم افيديو هماش مرة نلازم وتمام العرض راخه شو مش ظلمي تير نابه إيدي اف كافر بأمري شيطان حركتك شيطان دجمني انسانيتيه شبركو دجمني انسانيتيه تشج انسانيتي رزرر لي بري كافر دويدري بري فا تروريستا دويدري شبر بينا كيف احمقيه كما ظنه قرب معرف امري خدي بيني كائنات دستي خدي دي عزت وشرف البا خدي كي عزيز بك كي ذليل بك كي بي شرف بك كي بينا اقتداري كي اقتداري بخينا كي بكسر دست كي بدا بندست افل با خدي شبر بينا كيف نافا خو خدي تشيكين وكباب وكالو اجدادي خو اي من يرى صلاح الدين ايوبي بايراقه خدي بلندكر بايراقه جهاد واسلامي بلندكر او يام تف جا قدسي باقش كرو مسلمان عزيز بون وتفاقع مسلمان اتشي بون مسلمان سر بلند بون سر فراز بون او بون مثلا تاريخا تركا مثلا ايوكا عثمان غازي بايراقا اسلامي بلند كرن بايراقا جهادي بلند كرن يرى يعني امبراطورلغا كوسا تشي كرن عزيز بون او بون اف يامي هال هم بروان درعرين اي ديجي عرب ديسا وصابري تب بلاولا بون بحرمت بون بقيمت بون وقتب خبرها بيغمبري خدي كرن او كرن بايراقا اسلامي جهادي بلند كرن عزيز بون كي عزيز بيه بخدي عزيز بيه كسب ليارتيا خدي نجشتيا تحقق حقوقا عزيز نبويه شبر بنا كي ام شي خبدن سريخوا او تشتي بابو كالي مكري راست بو ام بابو كالي خو احمق نبينا مش خو جواب عاقل تر نبينا
خودی جوارزی و سیدای من جاره کردن که محفوظ گهداری بکن buyurun Kerem. Beklenen neslin evladı saflarına dolacaksın. Yumruklar sıkılmış halde yollarında olacaksın. Beklenen neslin evladı saflarında olacaksın. Yumruklar sıkılmış halde yollarında olacaksın. Belki geri dönmeyecek han içinde kalacaksın. Döktüğün her zerre kanda bin kez hayat bulacaksın. Belki geri dönmeyecek han içinde yatacaksın. Döktüğün her zerre kanda bin kez hayat bulacaksın. Bağışlanan şu semada yaprak yaprak dolacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Muhammed'in müjdesidir, ümmetinin hür sesidir. Çekinmeden haykıracak tükenmeyen hevesidir. Muhammed'in müjdesidir, ümmetinin hür sesidir. Çekinmeden haykıracak tükenmeyen hevesidir. Ne tak ne tok durduramaz bu sapanın nefesidir. Kabudi bir ses yükselir, bu inkılap güneşidir. Ne tank ne top durduramaz, bu sapanın nefesidir. Kabudi bir ses yükselir, bu inkılap güneşidir. Bağışlanan şu semada yaprak yaprak doğacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Sabır sebat intifada zafer sizindir gelecek. Kabus dolu şu geceler azminizle silinecek. Kabus dolu şu geceler azminizle silinecek. Mahzun Kudüs sinesinde müminlerle sevinecek. Melun Yahudi zulmetinin fecrində devrilecek. Mahzun Kudüs sinesinde müminlerle sevinecek. Melun Yahudi zulmetinin fecrində devrilecek. Bağışlanan şu semada yaprak yaprak dolacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Aç elini ey Filistin, dualara doyacaksın. Eyvallah, Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Bari Seydayımın bidominin yine disa haberdan axo. Yani dema hela
rayedara û îdarevanan jî lê binêrin yani em bi xwe İsraîl dewletekî ji xwe qebûl nakin. Em wiha dibêjin ew lewra çeteyekî ye û di 45 sal berê 6 sal berê bi zorê hatine wan İngilîze wan wê derbicî kiriye û îşxal kirin her rodro erda Filistîn îşxal dikin malê wan xera dikin. Dewleteke wiha ku ji xwe re divê dewlet û têkiliya dewletên din ên Müslüman nexasim. Yani lazım e çawa be ji bo îdarevana mervê çi bêje? Yani tedî Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibê kullukum ra ve kullukum mesûlun an ra'iyetî. Tevşivanên min tevşivantiya xwe bêne sual kirinê. Bele. İdî vêga yani herkes li gorî quweta xwe Xwedê Teala li gorî quweta ku dayê jî hesab dipirse. Dî ev mesele ê ku siyasetçiyê Müslüman, ê ku reîs û serok û mesela yöneticiye Müslüman yani evana li gorî quweta xwe mesûlin. Li gorî quweta xwe mesûlin. Gerek alîkariyê bine mesela mazlûmê Filistînê gerek divê ku mesela li Qudsa pîrozxweyîtiyê bikin, gerek li hember zulma Siyonîsta Yahudiya derkevin. Divê yani tiştê ku di îmkana wa de hebe, quweta wa de hebe gerek ji bo Xwedê seferber bikin. Bedelê wê çi be birab be? Lewra dünyayê de tiştek bê bedel tune diye yani dünya ciyê imtîhanê ye. Yeter ki quweta meriv de be. Xta zêdê quweta meriv be, aha meriv ne mesûl e ama qasî quweta xwe qasî ku meriv muqtedîr be, qasî ku destê me de îmkan hebin, divê meriv wa îmkanê xwe di ber Xwedê de sarf ke û di wê xusûsiyetê de bedel jî bide ber çavê xwe. Yani Peygamberê Xuda wexta ku ev cihad û harb û mücadela ku dikir bedel da ber çavê xwe. Sahabiyê kiram bu şeklî bûn. Ji wî çaxî heta îro dünya ciyê bedel e ciyê ku meriv bedel bide ber şerefê de ber muqeddesatê xwe de ber dînê xwe de ber mesela mazlûma de ber insanê bêxweyî de vî şeklê hanê mesuliyeta wan tabii zehf giran e yani. Yani bi rastî devlet û îdarevan ji xwe têkiliyê xwe siyasî didomînin. Lêbelê milletê me û milletê Tirkiye li ser mesela Filistîn hesasiyetê wê hene. Yani elhamdülillah em dikarin vêya bêjin. Yani li ser dema bê behsa Qudsê yan ji behsa Filistîn yan jî hinek cara ku dikevin ekrana û zulmê ku têne kirin Müslüman radivin piya wê wezîfa xwe dikin. Wezîfa derketina meydana dikin rast e slogana davêjin. Lê hê jê bêtir wezîfeke meydin tune gelo yani belki alîkariya maddî be bi duayan be. Yani mugo yani herkes li gorî imkanê Xwedê dabiye mesûl e gere alîkariyê bike. Mesela hinek insan ki her hene karin bibin pir bibin köprî di naqeba mesela mazlûmê Filistînê û naqeba vî milletê hade. Yani wê wezîfê dikarin bikin. Mesela biheseb ew ka yani mesela biheseb derneka bin biheseb artık imkanê ku hebin biheseb medyayê be biheseb mesela va televizyonû ew ka be. Hem ji tarafkî ve şiyarî hem ji tarafkî ve alîkarî civandina alîkarî weke kerwan waqfê wan felan bin alîkarî karin di navî xelqî û mesela ew kê de bine pirek yani. Yani ev jî lazım ev imkan jî ew kin. Emînim qenaet dikim gelek insanê me milletê me elhamdülillah em bi hevîrê me bi İslam û Qur'anê hatiye hevîr kirinî. Yani çiqa kafir zalim bixwazin jî zû bi zû hicêkirina Xwedê û Peygamberê Xwedê û mescidê Xwedê û muqeddesatê Xwedê û filan zû bi zû nikarin ji qelbê vî milletî derkirin û 1400 sala em millet bi wê hatiye hevîr kirin bi İslam û bi Qur'anê bi hicêkirina Xwedê bi hicêkirina Peygamberê Xwedê bi hicêkirina camiya hele camîke wek a Mescidul Aqsa û vî şeklê hani heye ama pirê insana belkî dixwazin alîkariyê bikin nizan wê çawa bikin. İdî wezîfek jî dikeve ser milê me vanê ku imkan hene dixwazin karin bibine pir û karin irtîbatê çêkin. Ha ev ya ku emînim eger ev xweşik were kirinê ev milletê ha yani ji berê de milletekî mer de comer de heqê muqeddesatê xwe de daîm lê xweyîtî kiriye timayî nekiriye yani. Bele.
ايدي اما ايدي برنامج خوب قدين السيد دائما السر مسألة قدسية ونصيحتي وتوصية وجبوه الشيارية ما ويتشبه والله يعني الشياري تدي أنا يعني مرف تشتكش دستي مرف نيجي تدي تبي خديت بي المرء مع من حبه مرف حش كيب كمرف ويريه إيدي وقتك وأم يعني أم طرفي خدي بيغمبري خدي بن قلبي مدى حجيكنا خدي بيغمبري خدي هبا حجيكنا مسجد الأقصى هبا حجيكنا مسجد إسلامي هبا يعني وخدي تعالى ما بوي طرفي قبولك مثالك هي بلكي بحسب أوكي يعني صحتها ويناكي نظام تشخاصة دبي وقتا نمرود حضرت إبراهيم هافيتي آغير إدي دبي مع المعروك بله دبي شوية أو كريه بفكي يعني دبي خو تجي كريه خستيه ورا يعني كوليكا توبي آغر زحفة غير من كار نزيك ببا أما جهدك الجوري خو نشان ده دبي قوم أو كيجي شوية أو كريه دبي خو دبي بفكريه ده جدور ده إيدي حضرت إبراهيم دي قطاوي كشان دي جير قلت أي حيواني خدي يعني أفياب نب آوا تأفا قرطفا نب فاتأفا قرقشت به يعني أف سببي وانتكنتشيه قوم أوكي قلت سببي وأف أتخوازن بدم نشاندان كوزنا دوستي تما أنا الطرفين تما الطرفين نمرودم ما قلت أزفيات كم أتخوازن بدم نشاندان كو أزد يا قلبي من سرتيه الطرفي تم الطرفي خديمة أزنا الطرفي نمرودم إيدي هما تشج دستي ما هاد هما أنا قصد ميدانك يدجي أموانا باها وأم كان حب تكبيرة بدن وكان حب أقصى مسجد أخوة بكين وأم طرفي خو نشان بدن كم من طرفي يهوديانا من طرفي قومي كل لعنة خدي الواكرية من طرفي امبرياليستانا من طرفي ظالم وخوين فرانا أم طرفي خدي وبيغمبري خدينا من طرفي مالا خدينا من طرفي جامية خدينا طرف أقصانا طرف مقدسات إسلامنا هما تشتكش ما نيجي هما أم في كارم بكن إيدي أم فيها وقتها في بكين ويزاروكي ماشي شعب لما بكن أو يجي ويفيش خورا بزان بن كوا مسجد الأقصى آوانا يهودي دجمني وانا صيونيست دجمني وانن أو يجي بوي روحي مازن ببن أو زاروك بلكي إيمان قلبي وادا بمين الصبي بإيمان نجنا حزورا خدي نكفنا عذابي خدي أبدي ده يعني أو زاروك وقتام تبكيكي نشان ندن أو كي نشان ندن يعني غيدك أم نشان ندن دبكو زاروكي ماجي نبي شعوري مازن بن نعوذ بالله دبكو غلامتيا سيونيستا بكن خوارن خوش بواب بدنا كشتن وهم دنيا خوي محف بكن خوب قربانا وابكن وهم جي آخرتا خوي محف بكن عذابي خدي دب شوطن دي حقي مو زاروكي متنا جرك أم طرفي خو الآلي خدي بيغمبري خدي نشان بدن دنيا ما رجي أف باشا الآخرة ما جي أف باشا في شيرتي الخو القومي خدك الملاتي خدك خدا جور عزيبه پاشی سوالك تنجيز بپرسم سيدة من محقق در دو كل ملت مسلمان إسلامي پرن چخا دماغو ام لسيدة وكو جهداري دكن لسر اتفاقي لسر يكبوني نصيحت تينه کرن لسر ويجي لسر مثلا أقصى قبلكو ام مثلا فلسطين يكيتيدنا مسلمان ده هبونا هر حال ده وي اوقا به پروا به ترس سیونیست الویدر و حکمی نکرنا سر ویونه چی بیشتر سر یکیتیا مسلمانا و کبیا مسلمانا تدي أمتا إسلامي أمتك كرد با ترك بن عرب بن تشد بن براب بن إيكو قلت بن لا إله إلا الله محمد رسول الله أف قلتنا كمشترك بناف تبادية خدا ربي تباية تب هفرد بي لا إله إلا الله محمد رسول الله تبري خدنا يقيب ليكي اف مثلا قرآن مقدسات عم تباية اف مسجد الأقصى عظمتاوي مزناتياوي بركتاوي قرآن دهاتي قوتني شبر وين وقتاك وام دفان نقطي خوي مشتركتك وام دستي هفدو بقنا وانا باهف اف امبرياليست نكارن بري ما بدنا هفدو ما بدنا كشتنو لسر خوينامه شخوار منفعتي مثلا يعني كاركم بدستي خوا شخوا اف بريشانياكو مسلمان ايرو هر ولاطي مد بن اشغالا وانديه هر ولاطي مد بن بيواديه اف تفجبر باتفاقية مسلمانة اف باتفاقية جبر كوفان نقطة مشترك ام اهمية نادنوا إذا يكش نقطة كو امت انسانية تفتي ده مشترك المسلمان
نقطه مسجد الاقصى. چونکو مسجد الاقصى مالا خودیه، مالا خودی مقدسات ما تبعت قرآن داد بیجه. جبر في وقتا كو دفان نقطة مشتركة وكفي أم قوم مسلمان كو إيرو تف إيرو عالم إسلامي قوم مسلمان تف يعني دبن أوكا يا إمبرياليست دبن مثلا قوة وادنا دبن بيا وادنا وقتا كو أفانا للسرفاج نقطة كو تيدا متفقا جوان نقطة دس بيبكن ها دفان نقطة كو هناك هركس خاص هناك أوكيوي هنا جي أوجي يعني زيدة دجمن نكارن استعمال بكن داري فتنة دنا مسلمان هذا دنا في قومي مسلمان ده أوك بكن نكارن وان برنا هفدو وشخورة بيكو صيلح بتقين وان بهبدنا كشتن وان شخورة سروار ولاطي وارون رون بخون إدي وان نقطة مشتركة أم بقنا جوندا ماخوة أم بقنا روجا ماخوة وان أوكي مقدس وككعبة وكمثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكقرآني وكبيغمبري إسلام محمد صلى الله عليه وسلم وكمسجد الأقصى وكمثلا تستر وفان مقدسات إسلامي كود قرآني ده هركس متفقة شو خصوصي دين ما جصادي نوت ما تم متفقة دوان ده جصادي ده اجتهادي اختلاف هنا مرف رابش صدي ده بسبب ده اختلاف مرف الصدي نوت اتفاقه مرف يعني أهمية الندي ومرف رابا وان مظن كبيخة بيشيا وادا أفجي جهالتك جبر في يعني فان نقطة مشتركة أم دستي خو بدنا هاف أم لهفدو بجفن أمي فين بكنكو أم تف براي هفن شنكو أم تفوا أم عيني تشتبيش لي وقتا فان نقطة مشتركة جناف خو أم أهمية ندنا ومنين الزمان أم نيخنا مثلا روجا خو جوندا خو أو كاخو أبي أي بس سببكو أبي نقطة اختلافي دجمن ويدناف مدى آجري وان قشكة بس أبي وما هركز ما بتني ويخو حسابك هر کس ناچه آلیکاریا کسی کس دستکو آلیکاریا ناده کسی بشکلی می بتنی من ام تنی من ام بنا لقمه که راحت ام د قرقه امپریالیست ده هر نخواری ذاتن اوجی پلان کی واو صحیح شقولی ترکاوت به پارچالا یوت به پارچالا یوت دبی مثلا نانکی کو نانک ساخ کس نکاره بخواه لی وقتات بکی مثلا لقمه بچوک باریه بچوک معرف کاره ده ناناجی بخواه ایدی وقتا امنانکی ساخ بن کس نکارم ما بقول امپریالیست نام تقرقا وادا ناچن اما توازن کی وان اختلاف داخلی هنک تشتی وصا بچوک رابن ما برنها وان نقطش صدي نوت اتفاقي ناف ما بيخنا بن پرده ده دي قاطا ما نكشي نسروان بو شكل ما بردنا هف كو ما حفدو راحت كر ما حفدو العرضي دريش كر او جي بي حربو بي فلان بي ازيتو بي فلان وان سروار ولاطي مرون رونن وك فيجا جي ذاتن فيجا جي رونشتينه فيجا جي وار ولات او كيما تبع او تخن بترول ما او دخن او كيما تخن معدني ما او تخن فلا تبع او تخن ام جيب هفت كفن يدي جبر في رياء اتفاقي رياء فان نقطة متفقة بله يعني نا مذهب نا مشرب نا ارق نا دولة سر مثلا قدسي مسجد الاقصى اتفاق دكن يعني جهر وكل جدا ناين بله خدا خير ومازن كسيدا خدا جوار عزيبه آمين خدا خير ومازن تعالى خير واجي مازنك خير وسلامت خدا جوار عزيبه سيدا تماشاوان نيجا في هفته في ايروجي ما برنامه خو قدان لويدر برنامه فتاريه لي امي ديسا دورا گوتنه بدن براي خو محفوظ اختكين ويجمر هلبستك بخوينه بوي امي خاطر بخوازن خاطري و امانت خدا بنشانه كلام Gül bahare nur dibare seri diye
تجوش يك وجود نور محمد وداوي تدافي مولد تجوش يك وجود نور محمد گل بهاره نور دباره سر دیاره نور محمد گل بهاره نور دباره سر دیاره نور محمد نور احمد محمد به اشهد نور محمد نور احمد محمد به اشهد نور محمد جوشو گشه بلب مشه شاهی و بشه نور محمد به شاهی یا مهمی یا لهرجی یا نور محمد به شاهی یا مهمی یا لهرجی یا نور محمد گل بهاره نور دباره سر دیاره نور محمد گل بهاره نور دباره سر دیاره نور محمد نور احمد محمد به اشهد نور محمد نور احمد محمد به اشهد نور محمد her çar taraf şanu şeref ten ref biref nur Muhammed ref birefan sef bisefan mustazafan nur Muhammed ref birefan sef bisefan mustazafan nur Muhammed gül bahare nur dibare ser diyare nur Muhammed gül bahare nur dibare ser diyare nur Muhammed نور احمد محمد به اشهد نور محمد نور احمد محمد به اشهد نور محمد شبا جاران بنداران تبع حزاران نور محمد خلقي ولات بسلوات جمر فلات نور محمد خلقي ولات بسلوات جمر فلات نور محمد گل بهاره نور دباره سر دیاره نور محمد گل بهاره نور دباره سر دیاره نور محمد نور احمد محمد به اشهد نور محمد